ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Сауду ТВ. Навори хонаҳои фурӯшӣ 9 дона хонаҳай, 2 та эълон, як рекламаи ҳаррӯза тамошо кунед. Барои реклама рақамҳоро мегзорем. Хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. Наворои баъдина реклама карда фурӯша мегзорем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. ирӯза навор хонаҳо беҳад арзонанд. Хонаҳоро бисёр равон кардан монтаж кардамо навортон мекунам пешкаши шумо. Бо диққат тамошо кунед. Лайкотон намонен, дар канали Сауду ТВ подписатсия кунед, обуна бошен. Вақте ки мо дар видеои нав рӯй мекунанд, монтаж мекунем, дар YouTube мепартоем, шумо тамошо мекунед бачаи азиз. Ина якам мега ки аммо як хонаи состар доштай дар пеши мошинбозор саҳарику як занг занам. хонаҳоро дӯстон тамошо кардем, ҷошта занг занем ки савдо мешаванд. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим марамат, срочно боротона занг дада рой кунед бародар азиз. дӯстон, эълон нагӯш кунед. мега ки ассалому алайкум бародарон, хонаи заминӣ иҷора дар корай то муҳлати 3 сол ёки 4 сола бо нархи арзонтар боша бо хубай. аз тарафҳои Ҳисор, Регар, Душанбе боша мешавад. одамое ки хонатона квартиранд супориданиян ку аренда метен моҳона, ҳами яка 3-4 солада, яъне ки мегира қабул мекуна, арзонтар боша бо хубай. Ҳисор, Регар, Душанбеда агар дошта бошен ягонтатон, ина марамад ҳами шахсият да занг бизанед, хонатонда квартирант мешинанд. занг занед. анаи шахсият мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мада хонаи тайёр дар кор дарои зиндагӣ кунем, мега аз тарафҳои политехникум, чортут, коммунизм, шарура то духонага аз шаҳри Душанбе 500 000 сомон мегирем. дар WhatsApp-мон рақамҳои дастимон муроҷиат бикунед. одамое ки тарафҳои чортут, коммунизм, шарура, Душанбе духонага дорен бо арзиши 500 000 сомон, инами шахсият да занг занед мехарад. эълонҳои зур дар канали Сауду ТВ бисонед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии имрӯзамон. навор аз хонаи Восе сар мешавад. бо диққат хушрӯ тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ, ина мардуми маҳалла зиндагӣ доранд. аз дарвоза ба ҳавлӣ дохил мешем. шумо фақат дӯстон наворро бо диққат тамошо кунед. умуман саросима нашен. адресҳоро гӯш кунед, видеоро тамошо кунед, маъқул кишидак рақамҳоша занг занед. дарахтҳои мевадиҳанда дар ҳавлӣ, дар агарот, гирду атроф маҳкам кардагӣ, об свет дора. ноҳияи Восе, деҳаи Дуржин, 240 000 сум нарх. ҳоҷатхона 3 дар хона дора ва 4 сотиқ замин дора. 1 то рақами дастӣ, 2 то рақами WhatsApp мегзорем. ҳамашон кор мекунад, муроҷиат карда метавонад. хона дар назди мактаб, мактаби Дуржин, магазин, масҷид қарор дора. дарахтҳои мевадиҳанда дора. ҷош ҷои ободай. 3 дар хонаи 5 ба 3 ва калидори 5 ба 3 дора. кухни, баня, ҳоҷатхона, калидор ҳамаш ҳастай. ремонтҳоро тамошо кунед кадом ҳолат қарор дорад. ина марамад 240 000 сомонӣ аз номи канали Сауду ТВ занг занед. ихели нархҳо редка мешавад, боз дар канали Сауду ТВ мешавад. бачаҳо медонед, канали Сауду ТВ ҳаррӯза хонаҳоро савдо мекунад, бо ҳаррӯза қабул мекунад. бовар накунед, ҳар як видеома тамошо кунед, пашти ҳамаш ба видео ҳай дӯстон наворои мо. хонаҳо ҳамин ҳолат. 3 дар хонаи 5 ба 3, калидори 5 ба 3. кухни баня ҳоҷатхона калидор дора. 240 000 об свет дора, камбуд нест.
мактаб, масҷид, бозор, магазин ҳамаш наздикай. Ҷош ҷои обудай. Як бор занг занед аз умми канали ма, иншоаллоҳ бо муомилаи соз дора. дарси видеоро тамошо кунед бачаҳо. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯширо тамошо кунед. шаҳри Ҳисор, сентри шаҳр, духонагаи 41 метри квадратӣ, ремонту дараҷаи олӣ, замонавӣ кардагӣ. нарха бинед, нарх 275,000 сомонӣ. дар 275,000 сомон духонагаи 41 метри квадратӣ метонен бихарен. нигоҳ кунед доми 6 этажа ҳай, доми 6 этажа, духонагаи 41 квадрата. хона дар дуюм этаж қарор дорад. хуб, 8-ум микрорайон, шаҳри Ҳисор сентр, пеши бозор, балниса, мактаб, садик наздикай. хона тайёрай, медрои зиндагӣ мекунӣ, об светиш доимиай, ремонто дараҷаи олӣ ҳай. аз умми канали Сауdo TV занг занед, иншоаллоҳ бо арзонтон мекунам. маромад хонара успет када харидорӣ кунем бачаи азиз. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯширо бинед дӯстон азиз. иҷа сентри ноҳияи рӯдакӣ, пеши канечкаи маршрути 41, 45, 48, мактаб, масҷид, садик, бозор ҳама наздик. наздик не, ҳама дар пешай. чӣ хел десен чорраҳа. хона дар ҳолати коробка, ноҳияи рӯдакӣ, гардиш Ленинград, 18 этажа дом дар дуюм этаж қарор дорад. духонага масоҳати 45 квадрат, 310,000 сомон. дар наздикии мактаб, гимназия, коллеҷи тиббӣ, беморхона, масҷид, мағозаҳо ҷойгир ҳаст. лифт дора, камераҳои назоратӣ дора. дуҳуҷрага 45 метри квадратӣ, перегородка кардагӣ тайёр. иҷозати ремонт ҳастай. маршрути 41, 45, 48 пеши домия. инами домда квартира қарор дорад дӯстон. рақамҳои ватсап мегзорем аз умми канали Сауdo TV, метонен занг бизанен. 310,000 сомонӣ. вақте ки занг занен аз умми канали мо, худо хоҳад муомилаи созтон мекунад. як бор занг занен, акақа чақчақ кунен, шояд ки як натиҷаи зурда биёна, хонара бихарем бачаҳо. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, 4 хона масоҳати 5 сотиқ замин. ремонтро дидасен кадом ҳолатае. шӯракай мехарен, зиндагӣ мекунед тамом. 255,000 сомонӣ. як то рақами дастӣ, 2 то рақами ватсап ҳастай, метонен занг бизанед. нигоҳ кунед, шаҳри Ваҳдат, тарафи Телмон, Ҷангалободи 1, дорои 4 хона, 2 таш ремонт кардагӣ, 2 таш беремонт. то сентри Ваҳдат 10 километр роҳ масофа дорад аз хона. об свет доимӣ, алиши ба сексия мешава. об светаш гуфтем доимӣ бачаҳо, гӯш кесен. об свет доимӣ, алиши ба сексия. қисмати тандури хона, чакдонхона мегӯянд ҳамин ҳолат. ремонтош зур. 255,000 аз умми канали ма занг бизанен, маслиҳат кунем бигирем бачаҳо азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира, 4 этаж, 48 метри квадратӣ, як хонаи калон. сеюм микрорайони шаҳри Турсунзода, регари пешина, 257,000 сомонӣ нарх. хона дар сеюм микрорайон, доми 5 этажа, хона дар 4 этаж, назди мактаб. таъмир хело хубай, дараҷаи олӣ кардагӣ.
پروست خانه لوکس. میتونین بخرین زندگی را سر کنین. 257,000 سوم هم میتونین زندگی شاهانه را سر بکنین. قسمت دیوانه، قسمت حجت خانه، قسمت کخنی، اینای داخلی خانه ها ایجا باشه کخنی بچه ها. بیشتر معلومات طریق رقم های 34 و 43 از دومی کانال سعودا تیوی زنگ زنین. لایکاتون امونین در کانال پادپیسات سکنین. پادپیسات زن چی مال و محصول فروش باشه در واتساپ در اول نوار موندگی مراجعه بکنیم بچه عزیز. میگذاریم به ششمین کوارتیره فروشی امروزمون. کوارتیره در امی دوم همی حالت قرار دارد دوستان. دلشی ساختمان رفته است. ساختمان در 5 ماهیانه رفته ایستاده است. بعدی ماه اکتبر میسپرند. دوم در نزد مکتب، صدی، کالج طبی و بزرگچه و مسجد قرار دارد. همی حالت دو کمنته 6 اتاج 54 متر کوادراتی. خانمان در 6 اتاج عین حال ساختمان در 5 رفته است. خانه ای که ما یعنی که ای امی 4 و 5 وید صورت گرفتن، 6 همین حالت میشه دوستان عزیز. این همین حالت دو کمنته 54 کوادراته 220,000 سومانی با گازبلاک پیرگرودکه کردگی سعودای سوزورا. معلومات پرشا زنگ میزنن میگیرین. 220 هم نرخ سوز دوستان که همو دوشنبه ناحیه فردوسی. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی نزد حولگی. خانه نزد حولگی است که 5 کمنته مساحت 6 سوتیق زمین، محله آبشاران، شهر کلوب. دیدین خانه کدام حالت؟ این همی حالت در قرار دارد. 350,000 سومگه 6 سوتیق هم کلونای 5 حجره هم خیلی خانه های دوستان عزیز. خانه در درجه عالی قرار دارد. نو ریمون کردگی سروش نفروشی 350,000 سومانی. خب دوستان عزیز نو را دستگیری کنین. چند قری میتونین امکانیت لایک مونی باشه. لایکاتون امونین. بسیاری شخصیت هم خیلی تماشا میکنه و صدقه شون بمرم همین دچمش کلان نگاه میکنه کو سعودا تیوی اگه خانه ارزان خیلی نکی عقل بگیره که بچه هم دستگیری کنیم. اوکی خشا به حال نفرایی که همین نواری ما در لایکاشون میمونه دستگیری میکنه. وای به حال نفرایی که دستگیری نمیکنه و یعنی که پدیرش کنه میکنه. هشتمین خانه فروشی دوستان. خانه نزدیک حولگی هستن. باور کنین همش به خاطر شما نوار میکنیم. میدونین نکی هستن نفرایی که عموما در فکر همین دستگیری نیستن. نوار میکنیم 4,000 5,000 پرسمتر 50 تا 60 لایک های. ها بچه ما لایک های اگه کم نمیشه بچه. خانه نزدیک حولگی است که مساحتی 9 سوتیق زمین های 3 حجرگه. کلیو شهری وحدت کلیو بود است. دیگه کنید که خانه حولگی با استانداردی روسیه ساختگی، دیوارهای کرپیچی پخته، فقط یک کخنی و یک کمنته از بیرون سیمن بلوک. یک کخنی و یک کمنته. دو خانه دوستان. فقط یک کخنی یک کمنته از بیرون یک ریاد سیمن بلوک، یک ریاد قشتی پخته. 333,000 سومان. معلوماتی پرشا بگیرین. این همی دوم. این طرفش پرسه یک خانه و کخنی شای. دالشی بهترین. میگذاریم به نهمین خانه فروشی. خانه فروشی است که مساحتی 9 سوتیق زمین 6 کمنته ناحیه دنغره در سیبستان قرار داره بچه عزیز. سروشنا فروشی نزدیک حولگی واقع در رایون دنغره. پاسیولکای سیبستان کوچه نوبهار دشتی کوگان میگه. خانه از 3 در خانه عبارت بوده. ویراند، پدول، کلیدوری دراز، دالان، دگدان خانه، حمام، حاجت خانه، کهدان خانه، آغل و باز 60 درخت داره. خانه ها ریمونت های فسان. نرخ باشد 280,000 سومان. از دومی کانال سعودا تیوی زنگ زنید. ایروزا نوار دوستان به 9 دانه خانه تمام شد. ویدیو را دستگیری میکنیم. فکرتون می نویسین. بعدا خانه هاتون ویدیو کده یا که صورتاش روی کنین رکلام میکنین فروش نمیگذارم یا که رفته خدمات نوار میکنین. زنده باشین دوستان. عدوشی رحمت به همتون تماشا میکنین.